2013. Jeannot Mary Fisher 755. Prekrasnom stanju. Honda BF 150 VTEC 4-stroke, 450 radnih sati. Kokpit salon pretvoriv u sunčalište. Bimini tenda. Jedan najljepših dijelova broda gdje se stvarno po ljeti može i prespavati vani, a i preko dana, ajmo reći, nekako sunčalište u hladu. Prethodnik modela 795, znači baza za novi 795, praktički identično plovilo kao novi Mary Fisher 795, identičan raspored i sve. Znači salon koji se pretvara u dupli ležaj. Set za dupli ležaj isto tako je ovdje, znači ovo su jastuci koji se ubace. Naslon se može prebaciti na ovu stranu, tako da se dobije još za dvije osobe u vožnji u slučaju da je lošije vrijeme, da se mogu sjesti i primiti za sigurnost. Pramčani ležaj za dvije isto tako odrasle osobe. Zatvorena WC prostorija sa umivalnikom, kemijski WC. Po želji možemo ugraditi morski WC sa fekalnim tankom. Ovo je sad u principu sve spremno za tehnički pregled. Garmin GPS 720S, touchscreen, svi instrumenti motora, električno sidreno vitlo, radio sa zvučnicima, luksuzna kuhinja, znači kuhalo, sudoper, plovilo ima i inverter, znači 220 struja u vožnji, zapuniti laptop, mobitel, neki manji kućanski aparat, obalni priključak 220, široki bočni prolazi. Na ovoj strani je poklopac gdje se nalazi plinska boca. Električni reflektor sa upravljanjem iz kabine, pramčano sunčalište, električno sidreno vitlo Levmar sa daljinskom komandom, lanac 8 mm, sidro 7,5 kg. Plovilo je doslovno u stanju novoga, praktički se ne vidi da je korišteno, nigdje jedne ogrebotine, jednog oštećenja nema na trupu, na interijeru, na bilo čemu. Privatno plovilo od prvog vlasnika, točno se vidi da je održavano i očuvano. Hidrauličan sistem upravljanja, krmene platforme sa tikovinom, tuš u kokpitu, motor smo snimili jedan video prije, tako da je prezentiran rad i dijagnostički ispis. Znači na đelkopu nigdje jedne ogrebotine, nijednog oštećenja, plovilo upravo očišćeno, ispolirano, novi cinkovi, servis motora obavljen, potpuno spreman za korištenje bez ikakvih dodatnih ulaganja. S time da je plovilo i kompletno opremljeno, tako da nisu potrebne nikakve preinake ili bilo kakva dodatna oprema. Plovilo se prodaje sa 6 mjeseci garancije od datuma isporuke. Nalazi se u našem prodajnom salonu u Zaprešiću. Isporuka na destinaciju kupca je moguća prema dogovoru. Hvala.